Кимди тартып мынча бала саак болдум билбейм. Ушул эки баланы карап тур деп 2 саатта бирөөнүн үйүнө калтырбаптырмын. Bugün var bekiden 5 alıp gelgile. Kopturmuş. Kimge kozu satamız, kimge kozu satamız. Seni götüreyim Ilazı. Baldarınız barak geleceğim. Baldarınız Kudayım gelecekte жашынака bir bakılan kabinetlerde ele otursun. Ömürler uzun olsun. Kudayım bak versin şu baldarınızga. Akıl esli baldardan merimli olsun. Sağaңар жакшы окугула. Рахмат эже айтсам келсин. Алыма ылайык буларга уктаганга, сабак жасаганга, тамак ишкенге шарт түзүп, чакан бөлмөгө 2 керебет коюп, китептерин коюуга атайын текче илип, сабак даярдаганга стол коюп бердим. Экөөнүн расписаниясын столдун үстү жагын илип койчумун. Караганга ыңгайлуу деп. Видишь, что это капли росы собрались в треугольник. Қаншада барасың мектепке? Мен 12-де барамын. Мен да 12-де барамын. Сен жекең аты кимелер? Светлана Андреевна. Силер қанчанчы кабинетте окуйсуңар? 13-чү. Силер анда бизге жакын экенсиңер да? Ооба. Кече канча алып келдиң? 4. Сааттан алдым. Английскийден. Сага стишок бердилер, жаттаканы? Жок. Илязбек менен Нургазы ушул бөлмөсүндө уктап, сабак даярдашчу. Аны мен күн сайын ушинтип көзөмөлдөп коем. Сабактар барбы? Ооба. Башкалар баска келе? Ооба. Жазмасың? Эмне жазасың? Кечең аркан жаздыңбы? Ооба, жаздым. Кандай болгон? Даярдадыңбы сен сабактарың барбы? Сен тапкан. Нургазы көрдүңбү? Video смотреть жөн койдум. Апа таксист коюп кетти. Жакшы көрүп жөн койдум. Кызыгы расписаниясына карап, Нурик Илканын сумкаларын салыштырып койчу. Кээде сабактарынан да жардам берчү. Илка инисин ушинтип үйрөтүп коюптур. Илья, сен кандай класста окуйсуң? Мен 4-чү класста окуйм. Сенчи класста? 2-чү. Оппаля. Кич. Ананай, шийин балашы. Башын шийин балашы. Бар азаматтар кылы электр диктофона барын жыйнаштырып кетишет. Ошондо жыйнагынан кетишеттен, боксуна бирөөлөр козоет да. Мен мазмун Илязбектин курткасы жаман кийип айтышат да.
Stadionda üçüncüsü stadionda. Saat oldu, kazanda tamam var. Şükürler. Ayağımızın завтра saat 10'da olur. 4-5. Neden? 2-5 anglisken, 2 muzika. Молодец, kardeşler. Alo. Саламатсың. Сәлем беріп қойсын. Сәлем. Şaşın kim tegirse Nurgazı? Өзім. Это мой братик, он сам постригся, он будущий парикмахер. Летчик. То есть летчик-испытатель. Я будущий журналист и переводчик. Во сне. Почему во сне? Ну, Давай. вот так. Помнишь как? Так. İlücün. Апам үйіне барсаңыз, апам үйіне. Не? Не? Көрдіңіз апа, акама бекер пул төлебедім. Жайкы каникулда апам ысыкта балдарды саргайтпай Мурдашка жөнөт деп Ырсмаматтан алдырып кетчү. Кээде өзүм менен алып барат элем. Ал жакта тайнес менен жайлоого барып, каймак жеп, айран, сөт, кымыз ичип, каникулдан кайтканда өңдөрү да кара тору тартып торолуп келишчү. Илка бир жолу улам апа мен эшек минген үйрөндүм деп аябай кубанганы эсинден кетпейт. Sen soğanın kim de? Dostlar geldi. Gece dostları gelip, gece bize sabranya ulan anan deyip atmayı tesir oturup gelip alıyor. Dostları jek gelip, bulardı kuttuklar. Buradan gelişten işte. Biraz böyle. Ya. Ben şifalarla sözleri söyleşip, bir musataylanmışızım. Benim olmam sana büyüksün olabilir. Ne yaptın? Yapar. Sen kesiyor. Jahan yürüyor, bir jahan çıkıyor. Mesela Jahan yürüyor. Geliyor. Geçer koyun. Doğru. Geç. 20. 20 minute, 30 minute. Biraz daha sakın. Güzel çabuk durun. Geçelim. 5 saat. 5 saat. Sakat alınır. Ya. Sadım. Sağ alışır. Aferin canım aynen aynen. Neyle sana gel. Yok koyun çıkı. Kokustan ne kokustan. Ne ısıpağım. Şu oy sakal ola gel. Öp sakayıp kaldı. İlahi. Öp koyun tamam. Öp koyun çık. Öp koyun. Bir otur bakalım. Kokuyu görüyor. Aferin kozum. Ak kozum. Ay kozum. Oy sıcak. Sen ne diyorsun? Bunu men atar erkek bunda. Atası çok da. Ana bu men atar koyum. Bunu nasıl akar erkek koyuyor. Kan var, Ismamat degen kan var. Nurgaz degen kan var. İlazbek degen kan var. Bazı var. Bir butumu bir bay koyuyor bunda olan. İyi sağ sana bulacak şu başa. 5-4 alalım. Birinci. 5-4 alacağız. Ay oğlunun eşikesi geçen maksadı ben söyleyip aldım. Bir kıvarama semirip gezdim. Şimdi ayıttı, o çen saratını, o çen çesine yine mançıklı ayıttı. Şimdi meresini yaban gidermiş. Böyle olay. Emet, eşikesi sündürümünde koyulganken de 4-5 koyup bir. Ana menin uşkam sızmışlarım. No, emi 3 koyup koysa öz oğuldan uşak desen. Eşikesi küçürüp ayıtır. Onu o çen çesine mançık deyip. Yok, onu hiç yok elimde ona başlarında, ruhsat sırasında ben tüküreyim oğlum. Möjine deydi. Möjine atı. Bulay kozu, ak kozu, bak kozu. Hungoz, hungoz. Bu 5 kavuğu. Şu bar dünyada tapıran baylıklarmışlar. Oy, bocu. Onunla kutu katı tep kaldı. Bir bakmaya olacağından tabii. Sen de görgün olsun. Bu ay degende mi gördün? Aytpaysan ona papeli oldum. Açsam ana aman aldım baba. Oraya aldın.
Телефон или сахар? Ушул эки баламдын кыял жоруктарын, рахмат айткандарын сагындым, тил алчаактыктарын сагындым. Азыр булар чоңоюшту. Кичинекейлеринде апа жасай берейинби, бара берейинби деп менден сурашса, азыр мен бул эки жигиттин маанайына карап мамиле жасап калдым. Азыр Ильязбектин 4 баласы бар. Нургазым үйлөндү. Кээде булардын бала чагындагы кыялдарын Ильязбектин балдарынан көрүп элжиреп коем. Биз ата-энелер бала үчүн жашап, бала үчүн өмүр сүрөт турбайбызбы? Мына ушунун өзү да жашоодогу эң чоң вазифабыздын биридир.